Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalamu alaikum, Universal Gate'in каттоочулары жана көрөрмандары. Бүгүн өзгө мал базарынын аттарын алып сатып басмекчибиз. Бүгүнкү жылы 2020 жыл 16 март. Анда эмесе видеону баштап, лайк басып менен колдоп туруңуздар, комментарий жазыңыздар. Эшасы атты 100 000 сом эсимде турат, көрөт туңларда эле. 80 000 сом баа болуптур, бербедим деп атат. 3 жыл үйдө жүрдүм, ошо акыркы 3 жыл деп атат. O башта жылдары улакка чабылган деди. Бирок нечке узун ат экен. Эми муну улакка чапканын бактыңар жон урса керек, азыр үйдө жүргөнчө. Эшасы атты 100 000 сом эсимде турат, көрөт туңларда эле. 80 000 сом баа болуптур, бербедим деп атат. 3 жыл үйдө жүрдүм, ошо акыркы 3 жыл деп атат. O башта жылдары улакка чабылган деди. Бирок нечке узун ат экен. Эми муну улакка чапканын бактыңар жон урса керек, азыр үйдө жүргөнчө. Сыятты 150 000 сом дейт, базар сүрөйле экен. Улакка чабылган деп атат. Аябай бийик ат экен. 1.60 чыкса керек. 1.60тан эми көбүрөөк. Ага, ат канча? Ат канча? 100. Жашчы? Жаш 4 асы экен. Улак үйүр. Улак үйүр бар. Базар сурабатабы? Жаңы эле келдизби? Жаңы эле келдим деп атат. Ава ат канча? 100? 300? 300 000 сом эсимде турат. Жашчы? Алтасы? Эки асы? Базар сурабатабы? Сурайлык. Базар сурайлы экен. 300 000 сомдук ат. Ат канча ага? 100 000? Жакын 100 000. Базар канча сурап атат? Жаңы эле келдизби? Жашчы? 3 асы? Улак үйүр. Улак үйүрү барбы ага? Улак үйүрү бардыгы бар экен. Бул 5 асы атты 130 000 сом дейт. 95 000 сом баа болуптур, бербей атабыз деп атат. Улак үйүрү бардыгы бар экен. Айланып көрсөң. Kanca? 150. Жашчы? Жашы? 5 асıydı o da. Ulak үйір. Ulagı бар, үйірден бар da. Bazar sıradı. Bazar sıradı. Kaça sıradı? 110 000 so'mga so'rabdir. Yaşıgandan mı? 5 ası. 5 ası. 30 adını atken. Aga at qancha dodasiz? At qancha dodasiz? 100. Жашчы? Мына минут тургансызбы? Минут турган бышты экен. Базар сурадабы? Канча сурады? 74. 74 000 сом баа болуптур. Наркыдан сиздикби? О канча? Моголдо эле 100 экен. Жашчы бун?
Bu delep жаңасы. Bunu qancha so'radi bozor? Bavullik mi? Bavullik ekan bu. Hozirga. Hatta qancha otasiz? 120? Chashi. Uchasi? Bozor qancha so'radi aka? Ulag'i bor. Bozor qancha so'radi? 90. 90 ming so'm bo'lyaptir. %30. Bozor qancha so'radi? Nimaga keldinglar? Jashchi. Uchasi uloq uyur. Ulag'i ham uyuri ham sonunda o'tadi. Boy 1.65. Boy 1.65 o'tadi. Ay uzun atkin, ichga uzun. Sulu at. To'qson. Jashchi. Jashchi жаңасы. Bozor qancha so'radi? Жаңылga keldingizmi? Жаңылga keldim deydi. Ularga chaqib ko'rgansizmi? Ularga chaqib ko'rgan emas ekan. Azın arka betini göster. Dostlar ayavay çoğun at ekan. At qancha ekan? 200. Bozor qancha so'radi? Примерно qancha so'radi va? Ha. Примерно qancha so'radi? Hem o'rtasini ayting. 130 ga? Jashchi. Emekasi. Жазы екасы екен. Қандай парада бұл? Абакан? Абакан парадасын екен. At қанша? 200. Базар қанша сұрап отады? Sırayla mi? Jashchi. Ben alganda shunday. Xaltasi yo'q. Ularga uyga chapmansizmi? Ularga uyga. Ularga uyga garantiya o'tadi. Mana ko'rtasizlar, ayoy jo'nat ekan. Bo'yi qancha chiqadi? 170 chiqib qoladi o'tadi. Bu qanday parada? Paradasını bilmeyim değil. Qancha? 120? Jashchi. Bundan? Bozor qancha so'radi? Jonli keldingizmi? At qancha? 75. Jashchi. To'rtasi. Ularga chapmansizmi? 5-5dan. Bozor qancha so'radi? 55. 55 ming so'm deydi. Mo'l qancha ketdi deyapsiz? 84. 84 jashchi. Ekasi ekan. 84 ekasi. Million so'tan? Million julgan ekan. 84 ming so'mga alınıptır. Bozorda ot az kelganmi? Ha, az keldi. Alarmandan az deydi-ku. Alarman az bo'ladi bugun. Alarmandan, starmandan az kel. Mo'l yerda otlar to'lib ketadi, jarima bo'lib turadi.
Bortqa qo'yilgan aqchalar